ketu ka jing lum pisang nung ipi kadai ka symbolic act kalong ba ni kwa bagi pai ba kendon ya kata ka jing kamtra ya ka parti bagari ka parti ke juna yang satu ipi hindiat kidon ki journalist hai India minta ki baong kumdi ni ngemshania naga advertisement ngemshania nagi corporate sector ngemshania haga political party hendengi shania hau paiba nambar hau paiba usil kiru kila menteri naga benta upaiba kata kanong rim joka voice of the people party kalong bagi paiba kin kam trai ya ka party but kum banpin ikadak baka deka party chung paiba ni pinmi ya ka tu ya bakin la ban ai ke jing kersan ke jungki hagal yang ke pisah ngim ong tu ai yo ai ka ka ba peace go be ban ai hoi inong yuki ka party chungi kam shania haga jing kersan pisah jungi contractor ngim shania haga jing kersan pisah jungi businessman ngim shania haga jing kersan pisah ki company ba nagjalan ni naba hindring ni shania hakata ka pangiong manginom plut pisah for election nang ba ngin la ban ai kata jing sekri sha upai ba kata ka jing ye phera pring voice of the people party but ki wei party ki baran amta ka jala ka jongi hindrei hari India hi paro hoi hoi noi phi to jing lumpi sa na ki pai ba pinakhen ya kata kalong kado or kabarit mau jing do jungi kalong kabarit kemudian soal ka ditang ko ba ako ar ap so jarum ta yang bikin ma pakai exact mau pinakhen ya kata ban ban kan tu ke jing mi bahkan yarap ya ka ban na pa jing lut ka MP election ne ya ka jing lut chung ka party nganong ya ki ka pisa kabarit Henry ketua paling ikan koridor sibune amde nak amount amde nak tak pisah ke pangiyo mo Henry ya kejing i chung pai ba bat ya kata kejing su chung pai ba bakani ke dika party ke jung ketua kan oi ke dika symbolic act ka ba ini le ban tin i bo pai ba udai bukan ra jong ke party ya kata dia ba ki pai ba ki go ben noi Stingka, artingka, lightingka, kaya bagino, tigisupray ang party. Ni ay bakin tili, ya kitu gipano senyang dakilak pa, gipolak ba kiklur, siya ki political party, balay kitu kim lech na yeng ikibado.